mama wewe, primera boy. Imana yo kwizerwa no kwiringirwa, Imana yuzuye ubuntu n'imbabazi, Imana y'icubahiro n'urukundo rwinshi. Muri uyu mugoroba ndakuraritse wa Mana we, ubushake bwawe nibube kuruta ubwacu Mana. Icyo wifuza nikiboneke kuruta icyo dukeneye, kuko icyo duha ndabizi ko kitunyura. Bwiza bwawe nibumurikira ubu bwoko bwicaye hano bwanditse buze kumva ijambo ryawe. Twumve kuko icyo washatse uyu mugoroba kiduheza, sandi kuko twemereye kuba hagati muri twe. Bwiza bwawe nibuganze. Amen. Bwana sifiwe. Dukomere Bishop amashimeshi. Bishop rakoze, Imana iguheza umugisha ku magambo meza tuganirije. Vuzemo menshi umuntu wenyine aragira yikuramo wenyine ku giti cye. Ananje mbanje gushimira Imana yo mu ijuru iduhaye uburyo n'umwanya wo guterana. Imana nishimwe. Kuva ku wa kane tugeze hano mwaratwakiriye, mwatwitayeho, Imana ibaheza umugisha. Turashimira itorero, Revera ndetse n'abandi bashumba mukorana kuduheza uyu mwanya kugira ngo tugabure ijambo ry'Imana. Imana ibaheza umugisha. Turashimira abakozi b'Imana bashumba bo kuri uno musozi, nabo bemeye kuza bakadutega amatwi bakatwumva. Namwe n'intama zanyu, Imana ibaheza umugisha. Turashimira bene data twazanye, abavuye Kampala, abavuye Mbarara, na Bishop twavanye Nairobi wacu, abavuye Kigali. Ndabashimiye namwe, Imana ibaheza umugisha. Hari abantu muza mujana nawe mwivuga butumwa ukazugira amakenga ko bo gukoresha penalty, ariko iyo ubonye mujanye n'uwanyu mwivuga butumwa mugataha amahoro nta kibi kibaturutse mu mwega bavuga butumwa, umutima uzunezeko. Ariko kandi iyo mujanye ukumva bakaza bavuga ngo butumwa bagize gutya, uzugira n'isoni zo kugaruka. Siko bimeze. Ariko bene data ndabishimiye. Ndashimira pianiste Daudi, nawe wabaye inzira yo kugira ngo iki gikorwa gitegurwe tukabana hano, afatikanyije n'abavandimwe Aimable uri muri Amerika ndetse n'ayitanga ari Amerika. Tibabonetse hano ariko bagize mu ruhare kugira ngo bino bigende neza. Aho bari n'Imana ibaheza umugisha. Bwana sifiwe. Mfite umunezero ko ndumva ko tuntu twatundondagiramo. Ko turazamuka twagera ngaha kumva mfite ibyishimo byinshi. Ndanezerewe cyane. Zangira hano ngata kubona abantu bicaye gutya batuje gutya baje gutegera ijambo ry'Imana. Imana ibaheza umugisha. Pe izuba narebye ukuntu ryakubisa abantu, ariko nta warusha taka, nta warushagira gute, aratuza izuba riraruha rirarenga. Nimutagwa isari muzasarura. Tugiye kuganira ijambo rivuga ngo nyuma y'ibi hari urubanza. Twaganiriye amagambo menshi tugeze hano, ariko umutima wambwiye ngo nyuma yo gusoza yayo magambo, nyuma y'ibitaramo twagize, nyuma y'amagambo twumvishije, hazoba urubanza. Nayo magambo tugiye kuganira. Ayo magambo tugiye kuganira. Bosco fashe gusoma igitabo cha Tito, urwandiko Paulo yandikiye Tito, igice ni cyambere. Urasoma umurongo wa 5 uze gusimba kusome n'umurongo wa 16. Bekize shimo tuzagira tugezi wacu mwijuru yeme, tuzicarana n'Imana, abamarayika batugose
uzasanga intwari z'anganziro tuzibanira karamata uzaba ari umunsi we uzaba ari umunsi w'iherezo ry'amarira mbega ibyishimo tuzagira we tugeze iwacu mu ijuru yeme tuzicarana n'Imana abamarayika batugose. Soma Tito igice cya mbere umurongo wa 5 uraza gusimbuka udusomera umurongo wa 16. Bibiliya iravuze ngo cyatumye ngusiga Ikirete, icyatumye ngusiga Ikirete nukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye, nukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganije, kandi ngo ushyira abakuru b'itorero mu midugudu yose nkuko nagutegetse. Amen. Ushyira abakuru mu midugudu yose nkuko nabigutegetse. Amen. 16. Bavuga yuko bazi Imana, ariko bayihakanisha ibyo bakora. Bene abo nabo kwanga urunuka, nabatumvira Imana, no ku mirimo myiza yose, ntacyo bamaze. Kwandiko rwa mbere rwa Petero bice 4. Murongo wa 17. Bibiliya iravuze ngo kuko igihe kigiye gusohora, urubanza rukazabanziriza mu b'inzu y'Imana, ariko se niba rubanziriza kuri twe, iherezo ry'abatumvira ubutumwa bwiza bw'Imana rizamera rite? Subiramo. Kuko igihe kigiye gusohora, igihe kiraje kandi kirasohoye, urubanza rukazabanziriza mu b'inzu y'Imana, urubanza rukabanziriza muri twebwe duteraniye kuri uyu musozi. Ariko se niba rubanziriza kuri twe, none se niba urubanza ruzohera kuri nje wafashe mikoro nkabigisha, iherezo ry'abatumvira ubutumwa bwiza bw'Imana, iherezo noneho ry'umuntu utaranaje guterana rizamera rite? Rizasa rite? Tuzamurira Imana icubahiro. Haleluya. Aya niyo magambo natekereje ko tuganira, ahandi twari gusoma wenda turaza kuhavuga ni muri Ezekiel. Tekereza kuko tuza kuganira hejuru y'ijambo rivuga ngo nyuma y'ibi turimo, iki cyose twadukora kigira umwisho wacu, kandi ku mwisho hazoba urubanza. Nyuma yo guterana abantu bakaba benshi cyane, nyuma yo guhera ku wa 4 twatubwiriza amagambo menshi, nyuma yo guhera ku wa 4 turirimba indirimbo nyinshi, nyuma yo guhera ku wa 4 abantu barimo bararya bakanywa, abandi bakaryama, ibi byose dukora bifite iherezo, ariko mbere y'uko iherezo rizoba hazabanza urubanza. Nabibabwiyeho ku wa 5 ndababwira ngo Paulo yanditse inzandiko nyinshi, ariko agira inzandiko 3 yanditse zigira umwihariko wazo kurenza izindi. Inzandiko yandikiye itorero yandikira n'abitorero. Hari Timoteyo wa mbere urwandiko yamwandikiye rwakurikiranye n'urwandiko rwa Tito. Timoteyo wa kabiri yaje nyuma y'uko Tito amaze kwandikirwa. Paulo yandikira Timoteyo yamwandikiye amuheza kumubwira inshingano agomba guheza abakozi, na Tito yamwandikiye amubwira uko azoheza abakozi. Ariko urwandiko rwa Timoteyo rwa 3 yamwandikiye amubwira iherezo n'iminsi ya nyuma y'imperuka y'ukuntu umurimo w'Imana uzaburuhisha.
haleluya. Haleluya. Tuzamurira Imana ishubahiro. Semeni haleluya. Haleluya. Yaramwandikiye hano aramubwira ngo Tito we, icyatumye ngusigaza igitumye ukiri muri Nakivara abandi mwahagereye batagihaba, icyatumye ngusigaza Ikereti, aramubwira ngo nukugira ngo utunganye ivyasigaye bidatunganije. Yabanje kumubwira ngo abagabo nyakuri bagomba guhabwa umurimo w'Imana baribo. Aramubwira ngo umugabo wese uzofata inshingano z'ubushumba, aramubwira ngo Tito we, icyambere ngo azaba ari umugabo w'inyangamugayo, ngo icyakabiri ngo azoba ari umugabo ugira umugore umwe, icyagatatu ngo azoba ari umugabo ugira abana be, kandi umugabo ugenda uhuna abana. Soma igitabo zanditsemo, zanditsemo, kandi hano turi kumwe n'abigisha ba teoloji. Ubwo yereka ngo azaza Nakivara ngo akavuga ibidahari, kimenyetso tugasoma. Icyambere umushumba wese ugira undi mugore ku ruhande, ubwo si ubushumba n'ubudemo bwira. Habe nubwo uzosenga inshuro zitandatu bakwambike koro ishire bongere bakugurira iyindi, niba ugira umugore wa kabiri turi umushumba weneje kondisiyo z'umurimo w'Imana. Icyakabiri ni umushumba w'inyangamugayo, umushumba ugiye leta akazayinjira mu mazu, kazayinjirana abagore b'abandi. Izo ni kizina ugira ariko nturi umushumba. Semeni haleluya. Ko munyaga yahabaki. Semeni haleluya. Hagaze ku rugi ndakomanga we, bakanuvangwa ariko ndibugurure, ndahinga bikaribwa n'inyoni we, ndahinga we bikaribwa n'inyoni we, ndagwana ariko nkaneshwa, ndasiganwa ariko singerayo, ndaroba singira icyo mfata we, ndaroba singira icyo mfata, ndanyuzwe kuko ngufite n'amahoro, ndashima cyane ko wambonye akanshigikira, ndeba hirya ndeba hino urukundo ruba. Haleluya! Bwana sifiwe sana. Mambo nyuma yo kuza twarasize abagore Nairobi, nyuma yo guhaguruka tukabigisha ubutumwa bwiza, jewe guyereka nzobona ijuru urubanza rwabanje imbere yacu. Nyuma yo kudutegera mwebwe abicaye hano, uzumve cyangwa ntuzumve, ubumbura amatwi cyangwa ureke, usinzire cyangwa ube maso, kumwisho izi saha uzozishura. Yavuze Petero abivuga neza, aravuga ngo kuko igihe kigiye kuza, aravuga ngo urubanza ruzahera mu nzu y'abize. Nta rubanza rwacu ruzobera mu kabari nzabaki, urubanza rwacu ruzohera mu nzu aho twabwiriye abantu, ni naho urubanza ruzobera. Iriya hirya namwe turi kumwe, ni muwe kabagira gushya. Semeni haleluya. Haleluya. Amen. Urubanza ruzahera mu nzu y'abizera, ngo se amaherezo y'abatizera azamera gute? Amaherezo y'abatizera azamera gute? Nta bundi bwoko bumeze nkatwe bwame
bucya burayimenyera. Abantu bameze nka titugira umusinzi wacu wo hanze, umusinzi wacu aba mwikanisa. Titugira umusambanyi wo hanze, umusambanyi wacu aba mwikanisa. Titugira umwivzi wo hanze, tugira umwivzi wo mwikanisa. Ibindi bihugu biteye imbere indayi zija hanze igira amafaranga menshi, agakiza bene wabo agakiza nabi wabo. Naho wewe uzusambana ntugira nico wimari. Geze kwihanisha umukobwa umwarambira ngo azaja muri weekend Dubai, azaja gusambana muri Dubai, agatega indege akaja muri Dubai ngo azagaruka yagarukanye amafaranga make byabuze ngo ni 2,000 cyangwa 3 by'idolari. Naho wowe ukamugira cha papa ugashanjagira amapepo yose akakwirwa wazugarukananirwa no gutekera abantu icyaha. Mapepo ugafuga ufuye ukabura ijuru ukananirwa no kwita no kubana bawe. Umugabo w'inzerereza utagize icyamaze agasambana mu gitondo agasambana nimugoroba, nta nyungu bimugirira, tazahembwa, tacazabona, tacarinjiza mu rugo, tarasambana ngo abana barye. Nutwe yari afite two guheza abana akatujana mu ndaya. Urubanza ruzahera muri mwebwe, urubanza ruzahera kuri twebwe. Tuzatujijisha ipendo rarigira, ifirimbi tuzuyikura mu kanwa, ingunga ntiba ku kuboko, ibintu byose niyerere bazaba kubita mu mukungu kazimbuka. Mwe turi kumwe mugire gucya basasa. Niyo ngwari turemereye, niyo ngwari turembeje, iraturembeje ingwara yo kutakivuga ubutumwa bwiza, ingwara yo kuzaho kuvuga ubutumwa bwiza tukaza dusa nabaje muri seminere zo kubwira abantu kuntu bagomba kwitwara mu bindi bidakwiri. Tuzobabwira ubutumwa nari maze imyaka 2 ntagera hano. Shake nzoza marindi 5 ngaruke. Mari 6 mugende mu nyibagirwe ngaruke. Ariko igihe nzoza ngaruka zoza banzarira ubutumwa bubahindukiza mu bwange cyangwa mu bweme. Ngo guyereka se ngo yaje nakivara bama barundi bitenge bazana ibirato bazana ibiki sinza ncuruza ibitenge. Naje kukubwira ubutumwa twambara ubusa nawe ariko tubona ijuru, turye dukeye ariko tubona Imana. Ubutumwa bw'inda bwo kugenda duhahaho tugeze dukomanga dusa n'ababasabiriza ntabwo dufite ubutumwa bwo gushaka imitima yazimiye. Ariko ubutumwa bwa nibembereze twajanye n'ahantu umurevera umwe turigisha ngo tugere ku cyumwe nguze kwigisha neza ngo baradusezerera. Indi minsi nigishije nabi ngo urebe kugira ngo baradusezerera. Namwe murabikora se ndebe ukongira. Iradandabirana nk'umusinzi kandi zogwa ntizongera kuzuka. Dorarazana n'ibicu mu kirere kandi amaso y'isi yose azamureba, azahemba umuntu ibyo yakoze. Ode la simbre de kashine tuzamurira Imana icyubahiro. Urubanza ni Bibiliya yabivuze, ntawe nakiriye urubanza. Ni Bibiliya yabivuze, yavuze ngo urubanza ruzaza kandi ruzahera mu nzu y'abizera. Ni twebwe ruzohera muri twebwe, ruzombwira ngo gwireka we wahagaze imbere y'abantu ariko ntibababwiye uko nagutumye. Kwe kuragira ngo guhagarara hano se ni fieri, guhagarara hano mfite inzozo nsobanura. Nizo nababwiye muri zanzandiko Paulo yandikiye Timoteyo, yaramubwiye ngo Timoteyo we, iminsi ya nyuma ngo izaba ari iminsi igoye,
aramubwira ngo abantu tibazaba bagishaka kumva inyigisho nyakuri ngo bazoba bakeneye ngo izihwanye n'irari ryabo ngo bazifuza kumva ibibanezeza ngo nubabwira ukuri bazofuka amatwi ngo bakeneye kumva ibisa nabo. Nizo bihe natwe turimo, ni ibihe byo gushaka kumva ibibanezeza, mukeneye ibisa neza, ntawe ukimenya, urimo gutandukana n'umuntu ari inzobe, iyindi weekend yakurikiraho ukaza usanga afite amaba. Ubuzima uzuhindura Imana itaguhaye, ku munsi w'urubanza uzorubazwa. Ntawomenya uko ibintu bisigaye bimera, zose zari panze, nta muhungu nta mugabo ntugi batandukanye, nta mugore nta mukobwa. Umugore w'imyaka 30 arimo kwama kubita amakajipo k'umwana w'imyaka 15 agatambuka, tibagisonesha sigaye amasonesha iribaye, amaberi yose yunama gaseruka. Waguze igitenge ukaje kugishanyaguza, tayeri uramwishura ku ifaranga zawe, ariko ukamusanga umugongo wose yawusize hanze. Yamara kazaza imbere y'abantu ngo protokora amapepe, ibyo bintu muzamushama gusa neza, ukwiriye wambaye ukesheje, umurimo w'Imana ugomba gusa neza. Cyane cyane yongese iri mu bayumbi bawombeze. Umugore ufite ifaranga w'umunebwe n'umubitsi w'abayumbi. Siko bimeze? Majujista se mutabizi. N'umunebwe wawe uduheka wekeye abandi bose, ariko kubera ko kwagira ifaranga ikiyumbe kikamacicara ngo niyo kontabure w'amafaranga. Bazukubita yewe ninde ntaza aja mwihuduma, ntaza amabanga y'ikiyumbu kwasa, ntaza uko ibintu bimeze, kuko gusaza tekera president na vice cyayi zokiboka. Bwana sifiwe. Tugira ngo cyansoze kwa heri ndugu we domono kasirari bana. Muri aho torero ry'Imana tuzoja mu ijuru bisho n'ukuri kw'Imana. Tashizire nzobwira Imana ngo nageze nakivara ndakivuga, bakanyaraza barakanyaraza, n'abaseka baraseka, ariko message yaratambutse. Kubera isi ya none ahantu tugereje bari mu gukenera ngo duhindagure tuzingazinga uko biri, dufata ibintu uko bitari. Abaririmbyi n'abasinzi bamwe baheka, muzamuhura nawe mu muhanda yasinze, ariko yapfa kwinjiramo mikoro niyo. Bankukubita umukunga nsha nanone muze habe nkurenguka bukeye. Kira akone andoza simama wewe primera boy. Tala!
nsoza. Semeni haleluya. Ndarambiranye se. Iyi korari mushiriya hiki. Mushiriya mubabwirega mu kibembe. Bachiyo hiki. Onongela. Trisha. Bwana sifiwe. Haleluya. Murabizi ko tuzobazwa bino twashemo. Muzi ko kuza mwivuga butumwa atari ifyeri. Aho. Uzi ko ari ukwiyongera ibintu tuzobazwa. Tangaza. Ntabwo kuza mwivuga butumwa rukuza kwicara na kivara. Jewe nzi kuko nzobazwa. Imana izombwira ngo nakohereje na kivara ariko watanze message umutima wanje utarukeneye. Watanze ibyo abana kivara bifuza. Niyo ngorane turembereye nico kibazo kitugoye. Nukwifuza kumva ko tuvuga ibibanezeza ariko ndi mukundi bibabaza imitima ariko bizobakiza. Uzure kubabara ijoro rimwe ariko uzonezerwa ubuzima bwose. Ubabare wongera ariko umenye ko ubuzima uzabamo ari ubuzima bw'ibyishimo. Kuko iteka ryose ukiri muca nta munsi ubuzima bwawe buzogubwa neza. Nta munsi ubuzima bwawe buzogubwa neza. Ntaho twigeze tubibona mu bwoko bwacu nubwo twahuye n'ibibazo. Ntaho twigeze tubona umugore yicara akanywa inzoga. Taho ariko isi ya none aho bigeze umugore ari mu kunywa inzoga yataha konsa umwana. Abandi bageze baje mu butayu akaza amashara akamwisha yarira konsa umwana ariko twe bari mu kuva mu tubari bateye amashupa akaza azayirukanka umwana konka byeri. Torero ry'Imana ko muragana he ko turagana he uwo mwana uzokura yonka izo ngibyo azokora ibimeze gute? Amashari yaragwiriye mu bantu umuntu ari mu kuryamira undi ijoro agatanga ifaranga bakica undi. Mu gitondo akitaba mukiriya akazinduka wa mbere ari wo watanze ifaranga zo kwicisha undi. Agatanga ifaranga bagafungisha undi. Umuntu uzugira ubuzima bwo kuryama ku gitanda undi yaryamye muri gereza yicaye hasi. Mwabantu mwe imitima y'abantu iratandukanye. Shopu yabivuzeho ejo General funzwa gatatu kandi nta munsi ndafungwa nakoze icyaha habe no nta munsi nafungwa nakoze icyaha ufungwa gusa twitwaje ijambo ry'Imana Bibiliya mayarambo ngo nzo kugendaho ngo paka titacu zompindure kaburimbo. Bwana sifiwe. Hari inyuma turi kumwe. Iriya turacyari kumwe. Hano hirya turi kumwe. Inefo imeze gute? Tuzamurire twese Imana ishwa. Haleluya! Bwana sifiwe sekisa. Paulo yandikira abagalatiya arababwira ngo abo ngabo barabikundishaho ngo surukundo babagirira ngo hari abandi bagabo bari baraje inyuma bacunaguza ubutumwa Paulo yari yarabwiye abagalatiya. Paulo arababwira ngo nukuri nzababwira ukuri mukababara ariko bari ababwira ibibanezeza si inshuti zanyu. Arababwira ngo abo ngabo ngo baze babikundishaho ngo ariko surukundo babafitiye nukubikundishaho ariko nta rukundo babagirira. Umuntu uzokubona hiki mintaki kubwira akaguhishira uzomenye ko ari umwanzi wawe. Umuntu uzokubona ni kibi akacihorera akakireka ngo yaye ngo aragukunda nukuri ntagukunda mu bashaka kuguta mu mwobo abamo. Habamo ariko amacakubiri ni twebwe abantu niko nababwiye nitwe tugira abanyazaha baba mu materaniro. Ayandi moko umuntu azakizwa agakizwa yapagana akaja hanze. Yapagana akaja hanze ariko twego umupagani wacu agira intebe y'imbere. Azatanga icya 10, azatanga amaturo,
araho gusa nuwaho nga nukuri byo byose uzukora bizabisha ntaho bizabisha. Ariko tukama dukunda gusaga ngo tugire gutyaga turebe ko buca bukira, turebe ko buca bukira, turebe ko buca bukira, turebe ko buca bukira. Ariko mbibwira bene data sinzi abona biganirije niba ari Bosco no inshuti twuze kuganira. Umuntu wambwiye ngo arampeza ngo mutahe ngo nzoje gucuruza. Mutahe areba uyu mutahe no wiki anasifiwe. Ikintu cyose uzokora uzobanza ubazima tugahibukira ikintu. Kandi yabimbwiye ndi mu bukene bukomeye cyane, arambwira ngo yatekereje ngo azabona nza mwivuga butumwa, ngo none yatekereje ngo aheze umugore wanje ngo amafaranga ngo azoje gucuruza. Tesa wagize neza sinzoza tubona mu gihe tutarabona message ya mizaho inyihuta y'Imana y'abakozi b'Imana banzaniye. Barambwira ngo twari ko dusenga Imana iradutuma. Umvega ukuntu Imana itubereye maso. Twari ko dusenga Imana iradutuma, iratubwira ngo hari amafaranga bagiye kukugeragezamo. Nubona ufasha ayo mafaranga ngo uzomenye ko ubuzima bwawe bugiye muri danger. Wa mutahe yewe kera ibintu twari twamaze gupanga. Mama ambwira ngo uramenye kiriya ni ikibungu nufata ari amafaranga ubwo abari urarangiye. Sawa sinzi gucisha nama mpamagara nyirayo. Muraho neza ti muraho. Imana yavuze ngo ni kimungu. N'abantu batari baza amakuru bampamagaye warakoze gumana ikimungu cya. Ndarya tukiye two muwanje tugira amahoro. Aho kugira ngo zino faranga zize kunzanira divorce mu rugo no kunteza ibibazo no kunsebza hano hanze gumana ikimungu. Yatumye hundi umugabo w'inshuti yanje w'umushumba aramubwira ngo gwireka nguri yawe ngo azofata kisi. Wewe urandusha subukire ntunze Yesu. Ukubera ko nanze gufata amafaranga ngo nzofa ngo ndakisi. Guti ahubwo ntungishije benshi mfite Yesu. Nekibisho shewe uzawurira indege igitondo n'umugoroba nkayikiramo amasomo yanje araresha n'imeza simeshe. Si aba bose bicaye uhaguruka bundusha no kuvuga, ariko kamenya icyo Imana yambwiye kagihagararaho. Habe niyo nzanira ukazundambika banki populaire ukayinshira iruhande ukayindambika imbere taragira amakenga ya Yesu icyo yavuze sinoyifata. Niyo si ya none rero abantu bataye agakiza. Umuntu ari bugutaga kiza ku mitwaro 5, umuntu agataga kiza ku mutwaro. Umutwaro umwe utarya ijoro rimwe ngo muhage n'abana ugatuma urambika agakiza hasi. Agakiza utihanganira ngo ugeragezwe. Iri nibi nirembo rifunganye tuzaducamo rikomeye cyane ridusaba kwizera. Ugira kwihangana ukomere ibigeragezo ntibizobura nubwo zoza, ariko iyo wahagaze neza uzunesha. Bakundwa b'Imana, torero ry'Imana, umunsi w'urubanza uraje. Wanasifiwe. Haleluya. Usoza pastor yambwiye ngo warizindi gahunda zikogwa tubone kuje mu gitara. Semeni haleluya. Haleluya. Siriya namwe muracarino. Akabantu bisho baraturusha kuyangana iwacu Nairobi. Abantu baza batenanira hanze bakageza aya masaha bakicicaye hanze. Ikina cy'Imana izikibibukiraho. Kabisa izikibibukiraho. Nukuri nti woza ngo kubitwa nari no zuba umutima wawe wawe ushaka Imana. Woni Imana zo gusebye muri no nkambi. Ikiza gituma Imana yo gusebya hano nuko uzuzana imitima ibiri. Nuko uzuzana imitima ibiri, umutima umwe ukicara hano ubundi ufite rendez-vous ejo kuwa mbere. Ufite rendez-vous ejo kuwa mbere yo kuja gukora ibindi bidakwiriye. Ariko umutima wawe wicaye neza hano. Ukamenya ko umutima waje gushaka Imana. Ukavuga kuwa mbere ko ndapanga indi gahunda y'amasengesho. Nukuri ko Imana yo kugirira neza.
niyo yabivuze hariya muri Tito 16. Pawulo abwira Tito, aramubwira ngo abantu b'ikerete ngo baza bavuga yuko bazi Imana, ngo ariko baza bayihakanisha ibyo bakora. Iyo babonye ku cyumweru bateranye, iyo babonye bari mu ikanisa, uzubarangiza ukagira ngo imitima yabo irashaka Imana, ariko nyuma y'amateraniro uzusanga imitima yabo yagiye mu bindi. Aramubwira ngo abo ngabo nibo bantu b'ikerete nuko bameze. Aramubwira ngo tunganya Tito we, tunganya. Bavuga yuko bazi Imana, iyo basa neza, iyo bari muri korari n'abaririmbyi, ariko nyuma ya korari si abaririmbyi. Ivuga butumwa ryanje rigaragarira hano ku gatuti, hanze mu muhana ritaragaragara ntaco rimaze. Ubutumwa bwanje bugomba kugaragara mu muhana ntuyemo, bukagaragara mu gihugu ntuyemo, no mu baturanyi bikagaragara kuko ndumuvuga butumwa. Kugeza ubwo ninjira hano ku gatuti, ngo ariko abikereti ngo bavuga yuko bazima, ariko baza bayihakanisha ivyo bakora. Bazimana igihe cy'igiterane, bazimana igihe cy'ihuduma, ariko irangi ubukristo bwabo baza baburambika. Niba abandi baza bakora ivyahiriya ngo pastor ntari kumurangiza, agakora icyahiriya ngo president w'abayumbe ntiyamubonye, agakora ibindi nubwo batakubonye, ariko hari umugabo uzurangiza mu kuzuba akabona mu mwijima, akabona kuzuba. Umunsi w'urubanza uraje, uzahera mu nzu y'abizeye. Nimwihane muhindukire, mushake Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, n'umunyembabazi arababarira, ijuru muzoriragwa. Ijambo ry'Imana rituganza.